دمك الدريج بوكو او دو جوانين چلنگ لبندا وان كليان بون ويا شاهيا شوا دستنايا فوزي و آنايا هنا لدان بشكي گرنگ یا زماوندیه و لجم کردان روژک بری دعوت تکرن. دشارستانیا مروایتی ده زماوند انکو دعوت یک جن نریتن پرستی یا هری دیرینه. بگمان دناو جواتا کردن روسی دجی نریتن پر سرنجراکش شنکو تانها حتنا پرستن. خمراندن در امرازه انجی درکا زاوه یک جوان نریتنکو ایرو لکردستان کم تیدید. مدید کی و داره مثلا حنا کرن بوک زاوار رونشتن حنا کرن دست واندا باشه او قیز و خورت کسک سور زر و هبو لسر واندا دست واندا جی موم هبون اونا هاتن سر بوک زاوا بونا حنا گوتن سترانگ گوتن نیوان قدر بلند عیان خبردان کرن نه خبردان ساده سر دعواتی سر کردتواری جهاد سر چانده هات سر کورتوره هات افجی نشان مدکه کی و داره لگراسنادار کرد چاند آخو کلتور آخو پاراستن دکن و بردوام دکن لگور کبن شوپیا کردی زمان بری زوا ندچو پی بوکه لی او نرید ایدی نمایه. ایجار فوزی زوا سوی طولهلدانه هلگرتیه او ببریارکو جا آنمایه بوک طوله همو میران انکو طوله قوتاندنا آدمی جبهش دهلده. بگمان او دعوت نتیجه همو باشین جوات دیاسپوره روسیه گهاندی هفت هر وها هنرمندین هم جو کردستانی هم جو اروپایی گهاندی هفت مشتاریا هنرمندین افکار زادندین آریچ رنگی که تایبت بوده به آهنگی چند و کلتور بری هین لبر بردوامه بوکتینن بوک دخملینن و هنای وان و دعوت وان و
تکلی مزن و پچوکان او حرمت او ریز نوبر واندا خودی کرنا زمانی خودی کرنا چند و وقت بری کردستانی یعنی بر دبینم که یعنی اوی جیواک هنجی اوی مسئله اول و عیبی و شرمی و نظام چی جیواک ما پرچه نکریه جیواک ناو خوده Kurdên Krasnodarê hem yên Misilman hem jî yên Êzidî bi giranî koçberên ji Ermenistanê ne. Her dawetek û şahiyek ji bo wan fersendekî bêhemta ye ku li hev kom bibin û bi hev reşa bibin. Cihebe dûrî Kurdistanê ne. Wekî sabêjî wekî Kurdistanê wana rahat e, wana ra tiştekî normal e. Wekî şayî bû çûn lê me ra dîsa dibînin millet hev kom dibe, tevay şad bin. Berê mesela van mala da tenê Kurd Yezîdî dar dixemilandin û sêv serê de bûkê dixistin. Lê mesela wayî û xaxadît wekî serbêşayî jî dîsa dikirin dî sêvê jî serê bûkê dixin. Jî baxa dara miraza jî dixemilînin. Ew tiştekî zaf baş e, ev tiştê hêne berê. Aynur Babayeva hunermendekî ciwan e. Bixwe ji Krasnodarê ye. Li herêmê kêm dawet û şahî bêyî beşdariya Aynur birêve diçe. Ez îro gelekî xweş im ku beşdarî vê şayê bime. Bi rastî belê min fikra min de tune bû ku ez daweta de strana bêjim. Min konservatwar xwe xelas kir, min got ez ê konser de tişta de beşdarim û strana bêjim. Lê min ê herî cumeheta me gazî min daweta kirin û ez gelekî hez kirin. Ez gelekî kêfxweş im îro birim, şayê îro bire mübarek pîroz be. Bêguman beşdariya hunermendê ji Bakurê Kurdistanê dawet germtir dike. gelekî kêfxweş bi wana em bi ser bilin rastî yanî çandekî kurdewarî heye. Belkî welat hinek tiştan em dibînin hatine govrandin devir îro me bi hev re jidî zanî dara zavê derxistin nizam bi roj serê sivê çû bû ku zava hanî yanî bi rastî jî gelekî heyecanekî mezin e yani atmosferekî cuda ye yani ji bo me bi rastî yani em bêjin wek xeyalekî wek evekî meriv berî bû ku em zarok em biçin Rûsyayê nav Kurdê me Rûsyayê Sovyet em strana bêjin. Daweta fevzî û anna tenê bi pêgirmana bikevneşopiyên herî derîn sînordar nemaye. Bi beşdariya mêvanan jî dawet vegeriye ye sembola yektiya neteweyî. Li gel beşdariya mêvanan ji Qazaxistan, Ermenistan û Azerbaycanê ji her çar parçeyên Kurdistanê jî dostên malbat lê amade ne. Kamşedadê Rudaw, Krasnodar, Rusya.